Tapu mo e awhia o tua i o taulotolo Tonga. Tapu ki he whawhalanglangi ka ko e Consulate whalanglangi o Tonga ki siamani. Whatapu atu ki he whaiwhekau pule o e Sia Swasiliana wahenga kolomotua. A oto e whatapu ke pule mo i kau ngā ue. Sola pe wulangi o tau lonuk whakatahi a koen. Ko le pe mua ke kamata tau polokalama ki ha Latu. Ko whawhei he ni ai whaiwhekau pule o e Wasiliana, whaiwhekau Moses e Atiola. Ke kamata ke polokalama koen i ha Latu. Malo. Ko le peke u whamarmaratu he tala whatapu kato ko whai he MC o e pongpongini. I he o waulotu whawhetai ko hui ko e koroa koeni ko whaki mai i he pureanga siamane whawhou mai he konsela. Kau whawhetai peke o tua. Ko whika hifo ko ta wene tolungo fulu maua. Ai Tonga National Youth Congress. Ia umai ki he tauni. Pea kau be i he fia i he ngāu i koe ni. Koe paisteni loa tahaini o e Youth Congress, a True Havea. I he talumi he ta hiwa tolu maa. Pe hiwawa. Au tau whawhitai pe ke o tua he whainga marie o mo tau tolu ke tau kau whataha i he whatongia koia o e pongpongini. Ko e prosek fo koe ni o ku mātungaia i he teu i o e kerekere. Ko hui ko e tokoni ke kaunga ue. Pea ko whiri ai taha o ngahi tā noa whatātāna e whai e sisu i he kosperi koe a luke. Pea koe vesi ono ke hiwa. O kia ki taranoa ki he tangata ngoue. Pea mo ene ngoue whiki. Pea kai ke fualelei. Pea nai ai pe ai whakaukau ke tukuangea ai ki ngoue koe ni. Ka i he tō taha koe na ne tauhi koe ngoue, na ne kore pe mo tau tapa ki e pure. Ke tuku maa ki whainga maarie, ke whaiha keri takai pea tau whetuku ki ai, ko hui ke mauha mo uilelei he fua koia o e ngoue whiki koe ni. Pea koutui koe ngāu e tatau peo whai kono teu o e whawhanga o kere ko hui ke moilelei ai ngou e koia ko tō tatau ki he Vesta Polo pea mo ngahi ngou e whoha pea mo e fua o e whonua pea utau whawhitai ko toa peke o tua tō naki mai ai kere pea mo e vai whiunga mok tau tōlu pea utau whamaro mo whawhitai ai. I he kosperi koe a luke wahe taha tolu ki ai ki talanoa koe ni. Nā ne rea aki whoki ai whakatata koe ni, to kua na iai ha tōta na iai e ne fuu whiki, ko tō, i ene ngoe vai ne. Pe hau ia koe kumi ha fua ai, kai ilo. Pe pehe ia ki he tauhi o ngoe vai ne, wakai kono tolu, mālo eni o e tau, mo e ku hau, koe kumi ha fua, i he fuu whikini o i kai mau. Tā ia, mo mau kere. Kakatari eia o ne pehe ki ai, eiki. Tuku ai pe i he tauni foki, kai oa ke ukeri takai mo tau whetuku ki ai. He ilo e whai pea fua, pea ka ikai, pea ke toki tā. Koe ki tā noa whatatana whai e sisu. Pea ko whamaro ki he konsela siamane, ne awhi mai, ke tau whetuku mai, ke tokoni, ke keri takai, ko hi
e whatongia koe ni whai e Paistini ka mā ai kau taki o e Tonga National Youth Congress whataha mo Civil Society ko hui ko e teu o e ngowe ma ai whonua pe au tau whiawhia ko toa pe ko hui ko proseki ko ni i hono furifurihi ai kere pe i kai ngatai ka ko mea ofa ko ni o whaki mai ko mea lele e taporo kep me breanga siamane ke tokoni ke ngawe ai tautupu pe pe foki e kakai ko ia o e whonua ke tau lotu tua mafi o mau tu gloria mo whaftai atu ke a whiona whainga maria ko ke whakatataia ki mau tolu he pongpongini mea i hene konsela whakalangilangi siamane ka sen pia mo e fu ofa mo e tokoni koe ni ko whai mai ma e tautupu whakawhonua o Tonga ka ma ai Civil Society pia pefo ka trua vea mo ka ngā ue hono kotoa o mau whakawhetai mo whakamalo atu i he ofa ko hapai mai ko i wheilarau eiki ko whai mai o mau tōku ai whakawhetai mo i whakamalo ki ha whiona pia moni pe ai punake malo o mi ha whonua whiunga mo i kakai maunga fua i mea kotoa ke inu pe mo kai ko i kere mahu e pe ka hala ia ko hai e lau ho mau koroa ko ke laku me i tahina tua ko i mau whakawhetai mo i whakamalo ko hui ko i ngāue au fuato ko whai i apini pe mo i teu o i ngowe tō no pula o i vesta polo ka mai teu i ai kere mo i whawhanga ke tokoni ke kaungowe mo whamalo mo whawhetai ai ki ho afio. Wataha mo ia ai ofa koeni ko hapai mai me puranga siamane o mea e mea lere koeni ke tokoni ki he whai whatongia ai tautupu whakawhonua mo whamalo mo whawhetai i he tāpua ki ko ia. Ko ki mau tolu e otoa koe kautauhi ngowe pe. O mau tautapa pe ke toi omi ha whainga maari tuku mai ai tau koni ke mau keri takai. Pea ke mau whakawiwi koe a fui ai ngowe. Ko hi ke tupu afa pe ai hano fua. Pea ku mau whamaro mo whawheta. Ko lanu mata pea whakaufu ofa. Ai ngawe ko whai e whanau i he keri koeni. Ko mau lotia pea mo e whawheta. Whamaro atu. I he ofa ko hapai pea mei siamane lahi. I nasi ai ho mau ki whanua i Tonga. Masiwa pe mo tūhausia kai whakawhetai o kei o whai beki mautoru e he awhiona. Ko e maulotea mo e whakawhetai, whakakato e whatongia o e aho koe ni, pea mau te kake atu e mau moi ki ho awhio. E mau kei hoko ai pe ko kau se wāniti, kai aonga mo whai whatongia le leima e awhiona, pea ke langi ia i pe ai pureanga oi o tua. Tani mai lot mo hu ku mau whaini kore kotoa ngai malo hini, Kraispe ko alo ko mau whakamo ui. Amen. Whamalo lahi atu whaiwhekau i he koloa maho inga koe a kua tuku. Ko kole mo ke whawhei ai sekretari o Humanitarian Hub o Society Civile e mele Latu ke hoko atu ki he lea talitali. Malo. Kole ke o whatapu ke awhio e atua mawhio tau haonga. Whatapu ki he whalangilangi. O e ahoni, kao sen, ko e Consulate whalangilangi e puleanga siamane. Whatapu ke whaiwhe kau, mo sese latai muli atiola. Ato e whatapu ki a Chuhavea, ko e sea e poate e Society Civile. Ka ko e sea o e Humanitarian Hub. A o te whatapu ke he tautupu, o kutau i hen he ahoni, kau whaafe, sola pia mo i vulani, pia mo i kainga kotoa pia na o mea mai ki he polokalama live stream pia mo i whamafolalea ai potngawe whamafolalea tonga i he pongpongin. Ko toa whanga malia ko ni ke talitali lei mo tolo he pongpongin ke tau polokalama, mo i whamaloa tuku hako mo tuku taimi, ka mo kau whakataha pia mo e tautu whawhonua i he polokalama i pongpongini.
Kai atamua mo oku ke o whakahoko ato ai ke whataki lawe whekau ak pia mo e polokalama humanitarian hub, pia mo e ne whelawe i pia mo e polokalama whatahataha i mai ki tau tolu i pongpongini. Ko e polokalama humanitarian hub foki, na e whatahataha i mai ai ngahi potungawe, poko ngahi kautahi kai whapuleanga, ngahi kulupu pia mo kakai o whelalawe i he sektoa i kai whapuleanga, ka aku nau ngawe tokoni, pia mo ngawe ofa i he taimi o e whatamaki, o tatau pia e whatamaki whai natula, pia mo e whatamaki whakatupu he tangata. Ko e bisone e polokalama ko e nike e whakalakalaka e ngawe whataha, mo poupou ki he ngahi ngawe tokoni ko toa pe hiri ai whatamaki. Pako ne misiona, ke ngawe whakawawawlewa ki he ngahi fie mau, i he ngahi kolo, i loto i he houa i fitua hiri ai whatamaki. Ko e polokalama ni whoki ne whotu uia ke tu tawhaaki, ko hasino tokoni i he taimi o hoko ngahi whatamaki, ki he pureanga, pia mo i ngahi kolo. Pe ke whapapau i ko e hae o fitaha e malawa, ki he ngahi tokoni, ke o hifo ki he ngahi kolo, pia mo ki nau tolu o kuesia i he ngahi whatamaki. Ko ngahi kautaha ko toa ku nau kau ki he polokalamani, o kehe pe e nau ngahi malae, pia mo kalasi o whahinga tokoni, o kuna malawa ke whakahoko i he taimi o whatamaki. Ka koe tamua te whito e polokalama koe ni ke whapapau i. O ku ngau e whakataha pe kau ordinate e ngahi kautaha ko toa pe kulupu ko toa o ku nau natula ngau e aki e polokalama koe ni. Ke whakasisia e whepaki paki pe mo e maumaua e ngahi koloa toko ni o i kairi e kina hataha. Pe ko hono wā ke poupou pe compliment e ngahi ngau e ko toa pe o whakahoko. Ki he ngau e ai puleanga, i he taimi e whakatamaki. Ko tōtu whawhonua a Tonga, ko e tahai au e kau me mipa o humanitarian hub, pia ko e tahai no e ngahi kulupu ne naulawe monu, e ngahi tokoni he taimi e whakatamaki, pia mo e whakakeake. O popo ilahi whoki ai, ngau e ko ni e he Piango, pe ko e Pacific Island Association for NGOs, e ngahi ngau e ai Tonga humanitarian hub, ka umaa e ngahi sino tokoni whakapaanga kehe. O kawa e ngahi sino ne nau whakapaanga ai polokalama koe ni pe koe puleanga sia mane. Ne lava hando uki ai fofua whakataha ai ngahi hoa ngawe ko toa i tawhaaki o e ngawe whaka humanitarian. O kawa e kau pule whakawahe ko toa i he wahenga e fitu i Tongatapu. Pea mo ni iho kau ofisa kolo. Ke si ofi ai hoko ato ai polokalama koe ni. E awa toka polokalama koe ni ki ngahi wahe whonua, i he pawe taha pe, ka koe ngahi whotutu ko toa pe ko ia e whakahoko ia amuyange, hiri ai mau, pa mo e toka maria e ngawe i tonga ni. Whakaamu pe ke whamalo ia e ngahi ngau e ko lava e he tautu whawhonua a tonga, pa mo ngahi sino whapaane nau whai a toko ni. Whamalo lahi whoki ki a Carlsen pa mo e pule angasia mane, i he toko ni ko whai, pa mo ngahi vai manawa, o klawe monu ia ai tautu whawhonua. Tala monuat ke ngahi ngau ko toa pe hanga mai mihe kahau malo au pito tu afatu. Whamalo kata hokot ki konga whaose tau polokalama ko whawheheni ai sea o poate o society civile true havea ke whamalala ke polokalama ngawe pe hokot toi pe ki he whakawa o ngawe mahu ingai akoe. Malo. Ko re beke u whanga pe tala whakatapu ne whaki ka mataanga e polokalama koe ni. Tā he teau ke u whakakato atu e ki whatongia a honi. Tau lau rea ku whiwhia lahi whoke pongpongini. Mea mai e konsela whakalangirangi. Tau kau whakataha i he polokalama koe ni. Ka umaa e whaiwhakau i he ko ke whawhiawhia whau na kei tau tupu pe, ke na tokoni mai ke tau ngā oe. Ko e whaiwhikau whoka uraki sika i kari se niare e tiena waisi, i hono whotu uoe, pe koe tai minu tau ririu koe tare kita. I he tahiwa taha, na whotu uoe koe ai tiena waisi, pau whawhiawhia, tau kau whakataheni pia moe whaiwhikau. Ko e konsela sia mane, pou lahi au pito mai ke tau ngahi polokalama, ai tautupu, ne whaeke mai pe. Ka koe toki whainga maari eni,
I he ngā aue ko ia ai humanitarian hub, pia mo e office Consulate sia mane, pia pehe ki he tokoni ko ni, o la vai ai whare koni u tau iai koe i he aho ni. Kau makatunga whoki ai tokoni koni na whia tokoni mai kai ai humanitarian hub, ki he humanitarian hub ai Consulate koe mea ai ua. Koe tō koe ai whakatamaki whakaena tula, na nau tokanga mai ki he vai. Koe taha whoki ia e ngā aue, na whakahoko whoki ia, pia taki ai a mausa halahala i he kurupu koe ai TNYC, ko hono whingai, ai ngahi tanke vai, ke lava whakamaa, pia lava fufulu, kai ke ngata ke ngahi community, anai pehe pa mai nau whinga ke ngahi api ako lautohi, ngahi api ako. Pa mai whituko toa pe ke lava i nasi e kakai e whanua i he vai o ku maa. Pa koe ki ngawe ko hono ua ko whai he TNYC, koe o ke niki. Koe ki ngowe o ke niki, koe ngā ke malu i e kere kere koe whanua. Mo mea i pe whoku, albe taimi ko lahi whai to'o, hono ngāwe aki he whonuani, pe ko ngāwe tu unga ia, mā koe peset pe ua noa tau kere kere u kei sai. Aia koe tu unga ia, tau teke whoki koe koe o ke niki, ke mahino, o ku iai e kere kere mo uile rei. He koe kere kere mo uile rei, une o mai e mea tokoni mo uile rei. Pe koe o mai koe mea tokoni mo uile rei, o ku iai kakai mo uile rei he whonua. Mahu inga ia o ke niki. Pese te hiwa walu, whamatala koe whare mahaki. O tau mau ai NCT pe koe mahaki pipi. Whahinga mea tokoni o tau mau. Pe mo ngāwe aki koe e kemikare. Alu be taimi unu e kansa mao lunga. Mahu ki mea ia e ua, na e tokanga ki ai koe ni ai tokoni ai siamane. Koe mea tokoni mo uirerei, kere kere mo uirerei, ke toi mo uirerei ai e kakai e whanua. Te kai ke ngātai, kono tokoni i oi vai. Ke lawa a uatu e ngā aue, ai tautupu whanua, ke ngahi api, ke ngahi kolo, ki he mahu inga, ke mau he kakai ha vai o ku maa. Ko hinga pe koe mo uirerei. Ko ki ngā aue e ua, o ku whakahoko koe he TNYC, mena mahu inga ia ai hap, mahu inga ia ai Consulate sia mane ka o mai polokalama e pureanga sia mane ke whai hana tokonia. Kou tau whiawhia o ku langa mai he pureanga sia mane ki whare koini, pana o mai pa moi miisini, ke ne whai hono furihi la i akau, moi sino i akau, moi ngahi mea ko ia, ke hoko ko ha kere kere le rei, ke whakafokia o alu ke kaungo e mautui pe Consulate koe ki ngai koe ni, mahala koe nea wat ki nove ma, ko ia une fie mau hane ki tangai wha le rei kere kere, e lava pe o mau atu mei hen. Pe totongi ki tangai koe ia, ki hua ke alu atu ke kaungo e totongi maa pe, tu ke peka ke toi mea mai ke hanga ko, toi toko ni e ki ngawe ko whai ka kono, mahu inga ia ki ngawe koe ni. Te tokoni mai whoki pia mo e pureanga sia mane, ki mea lere koni o kui mui, i te au. Koe taha whoki e paruparema koe, kai ke ngata pehe fufulu e ngahi tanke vai, sima vai e otu tongani. Lolotonga koe ni o unau i haapai e timetaha, e ua e timetaha, i hono whinga pe ke whakakato e ngahi whatongia koe ia. Ka koe lolotonga koe ki ngāwe koe ni, na iei ki taimina e la mahi osi koe ni e tau tō mai koe e tsunami moi mea. Pena e whia mau ke whetuko e vai ia. Mako ki lori vai pe e ua ia o ku ngāwe i tongani ke lawa whetuko ai vai ke ngai apipa ulahi mo ua. Pako taha ia ki mea nei whenga e tautu whawhonua, ke ngahi api o kai iaha ki mei vai, ke lawa o whetuko e vai, pe au pehe ai mea lere koni ke tokoni mai. Nā mai pe whoki he Consulate sia mane, pa moi ki, vai pe moi ki tanke, ke lava tuku ki mui, lava pe o lere atu,
pamui ke ha ngahi api go na ngai whakapoto aki ai vai pia ku whamore pe konsela o kai whaheka mai ki tanke kai whaheka mai ki uta koni Ospenia ku ave ki wafu ke ave ki me koni ki hapai ke lava o hoko ate tau ngawe tokoni koi ke vai whanua hapai ko ia ku ai ki whamatala no atu pe whikau aki pia mai ngawe koni ai TNYC ma koe tahe whawhiawhia lahi konsela koe tawhu mea ku whia mau lahi he toko lahi ai Vestapolo koe o kai ke whana ai aku lawa rewa ke toko ni nau tolu ko o whia mau ka koe ki konga koe o i polkalama koe ni wharere kere koe peki polkalama ai TNYC ai koe taimi ko tō ai whatamaki whanatula uraki respond koe vai, koe ki respond ko no wa i he recovery. O whewhe, ai ngahi whamiri, whewhe ngahi kolo, i he pena ngau rewa e timi koe au take ai navuso, tuai mei api, ki he ono rerei, ai Vestapolo he ngahi kolo, ene ngau ai navuso ia, pa moi klupu kakai whewhine, he otongani e tolungo fulu. Ke lava o tō ai Vestapolo ke tokoni ki he nau moui, ai te tokoni atu bea moi ki wharerei kere koni, ke poupou atu ki he ngāwe. Taim tatau be foki, o ku rere bea moi ngahi kulupu i wawau, ki he tō Vestapolo, bea moha mea kai ku moui rerei, ko hinga ki he kakai goia e whanua, bea ku whairewa ki ngāwe atu i he wikendi, ke o moto haapai, pia mo eua, ka ngā ke lawa sio koe hae hoko atu, ai ongo fui polkalama mahu inga koe ni, ai Tonga National Youth Congress, i he vai, pia mo recovery ko ia, o ki he whatamaki whae natula. Wai beba mo mateuteu, ki he ngahi planting materials, i kai ke ngata pe foki, i he whatamaki whae natula, ka ku mahino, ngahi konga whanua kono we sia e he tsunami. Whimau e ke toi whaihano teu i ato ake ngahi akau e matatahi, hange koe whetau, ma ngahi akau pehe, aia koe konga ia, o he ono tolu e ngāwe koe o whai he tautupu whawhanua, ke lava e whanua, pia me kakai o matu wake e ngahi whaingataa, whakai natula, te tau lava rewa o whakakato ai, ai tokoni koe ka kono whakatoa konsela mau whamalo atu whia i he tokoni lahi koe ke lava ke mau ai tokoni whaafofa toko kore whamore pe ke mea mai pe ai taki mai e mausa ke ki ripene pe koe ni te lava ma ano ki demonstrate ai anga ngau ai misini pe mono mahu inga ai anga ngā aue mai koia, ke lava mau ai kere le rei koia ki he navuso, pe pefo ki he ki mea rere, pe tau osi me koa, pe tau foku mai rewhai, tau lotu tuku, pe tau lava rewa, mahalo au pito. Koia kaa kore atu, mea mai peheke, nge peko yo mo me mai kei ko no fa fe e fa langi o aho ka sent ke ne ko si di pin o e pare mo fare ke fa ko ai ko ya no momosi o e akau ko fare le kere o de begi he veni tapol ke piton tol ko ni me o fa e kuranga shamane fa fo me pe e konsela ka sent pea te watu ni ki he misini ai angi ko e famatala ko ia ko to ko mai ko misini ko ni momosi ai o akau hoko ia to ko ni ki he farele kere ko
ko si ai bebe mo ngau na whahoko no testesi ai koe pe koe ai o misini koe ni kwange pe koe misini koe waka fusi pe kono starta ia pe utu pensini na o si testesi pe ane na iang te kamata prokarama ke ange koe no ko ke whengai ke mou misini koe wa mango wa ova wa toa o lawa pe o mamosi misini koe ni pe aku tāna ki me kēm pe mo limo meitahi ai koe ko ngai ano ngau yaki koe i he misini koe ni mamosi koe o wakau koe tokonia ki he whakarere e kere ka ke i whako koe ngau ki ai mausa halahala pe mo ne timi hoka lewa e ahi ai Consulate ki he greenhouse pe koe whane koe ni oku whai e no whakairi o Vestapolo e ko si iai whoki ngahi Vestapolo ko te mata koe polo pe kire tisi koe paingani koe kapisi ai ku whawofo e te mini e ngā koe ni ko te watu ai uta ki hapai mo ewa ai koe konga ia o tokoni pea mo tufotufa koe e Vestapolo mei he totu whafonoa pe koe Tonga National Youth Congress ai ai nio kuna o whahako koe ngā koe ni pea i he taim te tau pe koe hangi pe koe whakamatala koe e Palestini koe kautaha pea mo poate True Havea koe veni koe ni kua whoa ki tokoni ke te ngau tolu koe ngau whahako e fufuru e ngai sima vai koe tufotufa atu e ngahi hina vai koe ngai tokoni pe he lava ia o whahako e sarete misini koe ni ai aku e toki ai ibe mo misini e lava no whakahoko e ngahi ngāwe ko ia ka i he taimita taupe kei taki atu e True Havea pe whoki ki he taik whaiwhekau ma Consulate e ahi ko ia ki e loto ki he tau pehe peko e mohenga Vestapolo pui ai te mata ko polo le tisi ko paingani peke kapis pe wamana ki whoke whakahoko pea mohono te e ngahi a ki e puaka Moimoi haki ko Tongatapu e ngahi ngau e ko ia malawa ki whakahoko ka ke koine ku momose taimini e ngahi wa amango koe ni wawe o pito ngau e misini e kono tutu uiki pe ke lava o hao i he konga koe ni lava o momosi e wa amango koe ni e koe whawofo ke wike tolu eni na iai pe ngahi o wakau he na e swai pe hono teu i he totupu whafonua koe hange pe hano ahi te koe ke whakata ngā oe koe ahoni ai kono momosi e ulua kau pe a tuku ia ai o te waweng whoke ne ririu koe a hoko koe kere kere malawa pe a o tokoni pe ange koe ripoti pe a moe whamatala ngā ue na e whahoko e True Havea e lava pe o toi tuku atu ki he kau ngoue tokoni ke te nginau tonu e koe api uta koe ni i puke e ku whahoko atu mea i ai polokalama koe e bongbongini ai ni ku tau
whanonga whakatahai be mo e ui at wherenite. Be whoki he live stream e Facebook. Ake he kua kakato hono ahiahi e ngai miesini. Ka koe ni koe hoka te pokalama moturu hawea. Pamalo atu ki e Consulate ma e whaiwhakau. Lava o whai ki wakai ki he ngā au e koia e whanau pa mo e tautupu. Koia ku no whamalo lo tohonga atu he tokoni koin. Eke ngata before ki tokoni koia e preanga siamane. Ka koe tokoni mai koia e paremia ka o maa pa mo e Minister Paanga i he lava o tokoni i mai ai lori koe ni ke lava ata mai pe me waf ko nga kai lava lere ai ngā ue. Pa koe ke ngata pe ia i he lori ka koe ngahi ngā ue ai timi vai koe ni pa mo ngā ue e te NYC o poupou lahi mai kia e paremia pa mo pure anga o whamalo atu. Ono whakakato kori pe mo ke whaifakau ene whaosi ai pe tau polokalama malo. Taurot, toa mafi o mau whawhitai ai be i he whengawe akine lei kua whai e konsela whalang sia mane ka ma ai e paremia mo i pure Tonga pe he foki he whatongia o whai e tautupu whakawhanua o Tonga mo i Civil Society ke whakakato ai ngā ue koeni pe ako mau mamata i he whakaofa e tokoni kua whai mai. Koe marotu pe o tua koe whanonga ki he kahau ke whakakato mai mua e mau whakamu ke mahu tawhia i peho mau whanua i ngai tāpu aki ko tokonaki a Fiona. Pea koe kerese ei ko Sisu Christ o whalahe o tua koe tamai. Wheho lau maari e maano ni mau whari mau toluni ko tope ia tai ngata pea tai ngata. Amen. Society civile kai bebe foki ki he tautupu whawhanua Tonga. Pea hange pe ko ia nai whakaunga tō koe kakato i pia polokalama. Whiwhawhunga te kau whawhatongia ai komsoni whamawholare a Tonga pia mi puke tukuafu te mohenga pe ki a mola e lone Samson Lama ko mesa ke whamoki o kau pia ori e tau foki a hegi Everset malawita mumea mai mumea.